कनो से कोई म्यांमार से दगी होरागे म्यांमार से असेंबदी साइट ऑफ होजिक से जियोपॉलिटिकल टसल की साइट अमा दुम ओइरबने मरमदि इंडियन ओशन से मसिदा कनागी प्रीडोमिनेंस लेगनी मसे अमेरिका की एज एन ऑफशोर बैलेंसर मोइन लेगद्रा नत्रगा नौन होगलगिबा मागी राइवल चाइना से माना मुक डोमिनेट तौनबसु कन्ना होनबसिदा मसिगी एक्सपांशन मोइना म्यांमार से अदा कोई लाइबक थीबा मना कोई नॉर्थ ईस्ट रीजन मणिपुर याउना कोई अप्रोक्सीमेटली 398 और 400 किलोमीटर बाउंड्री लेबा नॉर्थ ईस्ट ना 1600 से कोई कहनी कोलेटरल म्यांमार से लेबा अदुगुंबा मगी चर्निंग मैम से जियोपॉलिटिकल पावर सिंगी मागी खनबा तसल मैम सिगी मसिदा इंडिया सु एज ए ग्रेट पावर मोइना मेजर पावर इफ नॉट ग्रेट पावर मेजर पावर मोइना यावरबने मसिदा अचौबा कोई कोलेटरल डैमेज से मणिपुर दा अमसुंग मरोइना जनरली नॉर्थ ईस्ट ता ताबगी कनो सी याम लै अहानबदा अइना सुम येंगको मतमदा अमेरिका की रोल सिमदी एज ए ग्लोबल सुपर पावर मोइना 91 की मतुंगदगिदी अमेरिका की रोल्स एवरीवेयर दे आर देयर मकोई इंटरफियर तौगे हायरसु दुम इंटरफियर तौई तौरोय हायरगसु डिप्लोमेटिकली इनडायरेक्टली जापान गुम दुम सिनरगा होजिकसु कनोदा म्यांमार दा मागी प्रेजेंस इन्फ्लुएंस से दुम लेनबा होनरी चाइना से अइना कितंग पुसंजरके बिकॉज चाइना इज वेरी इंपोर्टेंट ngarang or male news the LAC da line of actual control da wari sanabagi border talks to yanabagi adum da positive news ama ubusu phangi aduna adu oikhraga China ki India da interest ko historically yeng ko matam da Manipur gi issue je kaigumba moi gi leiramba taraga su modo ina kitang pusanjarak pai wan isam samna Sikkim India da integrate taw matam da China na yaning kibra yaning de China protested Arunachal Pradesh se South Tibet ki part amane haina hojik su phong no openly kaino tawri claim tawri China na adagi Brahmaputra horokpham se Tibet tagi ni mase Yalong Changpu ko makoi gi kaino da Tibetan haigadra ko ado moi Brahmaputra se masida chauba dam kaya saraga as a riparian state amoina marak ta khoi gi adum China num kakak thillaga border dispute se masida India se kaino oina laknana ba di compromise tawna na gi mong da dum border dispute se dum khoi gi kaino kaya ni water kaino politics se masi adum sanai adagi Kashmir da 1962 da horak phisu kaino ni hojiki losangriba area se aksai chin se 62 matung da dum losangre aduna Arunachal so hojik claim tawri Sikkim integrate tawbusu yakhide adagi hojik aduna north east region sida maru oina China gi magi role ama rebel makai insurgent group makai adugi history 60s 70s da su lai hojik su China na negotiate tawna ba haidi achauba akoi gi China ga India ga gi adugumba competition sida US ka China gi competition sida India su hojikti side che matam amada India na neutrality have a pot ama position ama Nehruvian matam dagi ama lakre hojik sina ama foreign policy da China sina maroina 2020 gi Galwan Valley attack sigi clash tawbase without guns ko hand combat tawraga Indian soldier Chinese soldiers yam si masidagi di anoba challenge ama lakre openly India ga China ga gi relationship se yam ka haini leirami ba bon homi relation to pungkai kai raga hoji open rivalry ne aduna India gi position se China gi against da for example Taiwan da India gi position yam che challe too much China gi infuriation da openly to ho rebo South China sida hojik BrahMos missile yon challe Philippines da Vietnam da hojik BrahMos pigani haire adu itaraga di haiba country sing South China da leiba country sing sidi US da base leiba US ka nakchan na leiba allies ngaktani China na madu pamde India ki position jisu honga iebo masigi intense rivalry gi sida ngarangi news to exception oigadoine masigi context sida China na Bangladesh da boy suno within northeast India Manipur do suno akoi gi some kind of masi koi gi kaino international politics da natraga kaino da masi koi gi sabotage towe subversion ko we sang subversion se manung da koi gi mokoi gi oiba tongan ba internal lama northeast da India gi koi gi vulnerable over northeast da sugumba ethnic base territorial demand gum masi leiraga ethnic conflict ka toraga India se unstable oiba aduna ek aseng badi activist policy se Burma rom da di Myanmar da di hojik infrastructure makai se loina kai raga control to we mong ne aduna activist policy samna fail oiba pame fail oiba pam da north east development yaudana activist development su yaroi aduna north east se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟ ꯑ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯁꯦꯟꯁꯇ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯦꯟ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯋꯤꯀꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯔꯤꯕꯦꯂꯤꯌꯟ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ FBI ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯦꯁ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯀꯦꯅꯥꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯅ ꯑꯦꯁꯥꯁꯤनेशनꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯣꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕꯤꯒꯔ ꯄꯤꯛꯆꯔꯗ ꯐꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯇꯁꯜ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯀ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯕꯥꯏꯗꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯀꯝꯕꯦꯟ ꯕꯥꯏꯗꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯗꯤ ꯏꯟꯀꯝꯕꯦꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯁꯜꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯎꯏ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯁꯣꯔꯠ ꯇꯔꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯅꯁꯨ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯏꯐ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯗ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯏꯒꯣꯅꯤꯗꯅ ꯕꯤꯟ ꯂꯥꯗꯦꯟꯅ ꯕꯣꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯜ ꯀꯥꯏꯗꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯏꯂꯣꯠ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯛꯄꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯍꯔꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯇ ꯍꯔꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯕꯨ ꯅꯝꯊꯨꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤक ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯍꯥꯎ ꯗꯦꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯎ ꯋꯥꯏꯔꯨꯕꯅꯦꯕ ꯕꯣꯝ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯊꯝꯕ ꯃꯈꯩ ꯀꯣꯜ ꯋꯥꯔꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯃꯈꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯒꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯃꯗꯨ ꯏꯒꯣꯗꯣ ꯍꯔꯠ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯎꯏ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯆꯔꯅꯤꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯎ ꯗꯦꯌꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯡꯖꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯠꯑꯦꯚꯔ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯅ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯈꯨꯗꯝ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯁꯦ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯄꯤꯕꯅꯦꯅ ꯎꯏ ꯗꯦꯠ ꯏꯐ ꯌꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯨ ꯃꯦꯁ ꯑꯞ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯪꯉꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯏꯟꯗꯜꯁ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯏꯟꯗꯜꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯒ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯁꯔꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯔꯦꯅꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯏꯚꯟ ꯇꯨ ꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔꯗ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯇꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯗꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯒꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯎꯏ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯀꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯎꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨ ꯁꯔꯞ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ 1972ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯪꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ 72ꯗ ꯐꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯦꯟꯔꯤ ꯀꯤꯁꯤꯟꯖꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯥꯁꯟꯅꯈꯤ ꯑꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤꯅꯦꯅ ꯎꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯁꯤꯡꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯂꯩꯊꯣꯛꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯔꯅꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯆꯔꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯆꯔꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯕꯅꯦꯅ ꯎꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯀꯝꯕꯦꯟ ꯃꯣꯗꯤ ꯔꯤꯖꯤꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ 14 ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯣꯐ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯖꯤꯠ ꯗꯣꯋꯜꯅ ꯑꯣꯄꯟꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯊꯤꯡ ꯇꯦꯡ ꯑꯃꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯁꯦ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ
ISI na natraga state na involved sum tawra leragadi as usual adu targadi Balochistan da ko openly Balochistan se Pakistan de khaidokna na we will support it adugi consequence ki halli ne ba ai wakanda madu effective oibra na khalle adugi same strategy je ai wakanda madu India na adugi boldness la ido ai wakanda US has been doing it China has been doing it China na thangnabada Russia na tana territory amata loksan da leite India yauna Russia na thadu Japan ga so hojik lei ado maritime oibi ai natraga territorial oibi ai Mongolia so adumaina khoigi kihallaga ide ultimately summaga magi kaino internal se mana power se kitang wang leira kanda kaino tora kanda last compromise to hun maneba compromise tora kanda China na dum ngam maneba and Arunachal the kaida claim to is kemta na te last China in India sina accept to habaneba big brother amoina adugi big brother do laktri phawai wakanda sigi poche so China is also doing the same America US na Europe ta tauba US na Latin America da tauba same modus operandi se China su tawi India su tawi aduda handaki ethnic conflict sida akogi laiba ethnic based territorial demand se masida ai opportunity am chauna India na koi Balochistan threaten to budong na US so India da threaten to we adudagi tholakpa white men's kainoni haibudo ai adumaina link tawningi si haraga ai first round selection ado de yam precise question amani dang joge so magi political leverage amo ni sina bagi wafam amadi US ki leire sigi South Asia do ado US ki immediate interest aduga magi long term interest si kainena lowi Manipur da amasung si conflict da ko yamana Manipur specific na tira India da ne because India ki integral part amo oibani na India ki sovereign state ne oibani na kwa north east na kitang vulnerable oibagi adu Punjab da Kashmir da tawda dum US ki role adum yaudaba natte sida makoina sanari ji kaino haba kanda short term interest da US ki interest da kaino haba kanda Myanmar se sida leiri se India se involved tawa fight to hanba aduga China se takthokkiba at least takthokpa ngamdrogo China ki multifaceted influence se handa hanba kainoda aduna mayam north east siga sangna kilometer 1650 sumaina approximately leibinina maside India se actively involved to haningi aduga makhoi gi khutchi mot tawa moi indirectly India gi khutchi moganba that Japan is also doing Japan gi through the US na taweba masina short term ne Myanmar gi yenga kanda aduna suppose aduna moise matam dugi oina fix oide aduga long term interest na India se adu sugumba ko gi Myanmar gumba da tasal lei halaga Indian Ocean gi periphery da tasal lei halaga India se US to chingjanba aduga India se suppose European countries sing da moina sinarakpodo adumaina India se sigi area sida India nanga China ga se namdaraga lei haga China su weaken to honba India su weaken to honba aduga America gi superpower preponderance hai tar English ta haraga na magi matik magun che masi maintain to okay akhoi maling gi oina yengba matam da apik pa ethnic territorial demands me ama to khalapse even in the context of India akhoi gi Punjab ki Khalistan movement je Indira Gandhi gi mai matam da loi grabra haidana akhoi mayam na khalu bani adu bo hojik se maka Khalistan movement it became very popular in the last few years hojik se especially Indian diaspora gi level da adu maroina America continent da yam na ID masigi popularity si yam wangre nakala maro da hojik gi akhoi gi cookie gi context hairo masigi context se handak European Union da tawr ibul lobby yam na atin bo tem da European Parliament da masigi resolution ma India government gi mathakta pass to khiba gai se masi it is not an easy thing so da akhoi gi ethnic territorial ethnic based territorial demand me amagi maru hulapase masigi se akhoi gi global politics kamai yemwe masigi poch Miraj mase ethnic based territorial demand se territory oina demand torapase masigi poche ai wakhadadi masi dangerous train ne ui Manipur gi su India gi su whether madu Khalistan oigera natraga Kashmir da oigera ko maroina ethnic base da tawre isi masi ethnic chauvinism ethnic keno se dagi tholakpane masi gi issue se achauba haidi challenge amane India gi sovereignty as well as integrity so duka Manipur gi context de history is yenguragadi ai wakhandadi ai chamna thamjage ko I don't want to harshly offend to su pamde do understand to samna habada
legal oigera illegal oigera changa aga tenant oina leiraga di leirami ba yumbu da kitang respect ama tawbusu ai wakhan di important oibra ina khalle tenant amu oil lei targa di tenant amu oibagi rules kara ko regulations kara leiramgani madu ngak na chatpiraga madu kamaina adu tenant amu oiraga expectation ama madu leiriba mana leijariba owner du gi yum du loksangani natraga owner du yum lam machet ama logani haiba concept sidi ai wakhan ma si humanity ga mari leina dabne na adom do ina puthok chingningi isam samna adu ethnic based territorial demand se masi global experience yeng ko matamda masida aikoi gi prithvi ja hamda sum empire me am lerami Ottoman empire lerami adagi even Roman empire nearly 2000 years ke history ni sum disintegrate sum demand over the ethnic obi nation state ki obi ko ethnic sina koi gi sub national level da larka na koi ethnic oin ure aduga national level da na koi nation state ki concept sin sigi demand sin sum tawraga amara demand tawraga prithvi sum kaidhare theoretically sum yeng seba prithvi sum kaidhare machet tare aduga nation state ki concept se la artificial boundary tham now sigi sida asuk yamna kaidhara aba asuk yamna kaino toraba dagi adhojikte mo globalization ki internet ki haigadra for information ki force ama so amuk lae tasan nabu honna basu yauri aduga kai na nabu honna basu ya asuk yamna globalize oira mafam sida kayam kuina koi prithvi history de sum machet tar legi doina sini aina hangi ba question je mase India ki any part ama to obi Manipur within Manipur obi masina ai wakhanda global experience ta zairi gi issue akoina discuss to bi ai adagi even kanogi Europe da Eastern Europe ki issue tawbi ai ko ado sida akoina yam ka hena phabase adi madu yamna phagiba until unless madu ki tongan ba history ama leiraga adi demand yam sang ba demand ba legitimate oidraga di ai wakanda di hojik leiriba territorial demand de ai di welfare chauvinism dagi adu nama oira kanda ethnic chauvinism de tholakpane na ino ui aduna kayam kuina adu mathakta yamna independent oina leiramma lam mama British matamdagi sum punchalaga magi leijariba lamjida amu kaidharaga yamna kano oibusu natriyeba yam develop oidana resource yam leidana koi gi yena khara isu natriyeba ana ai wakhanda di masigi demand se masi India government na as an Indian sovereign na fully exercise tawraga masi levan gibana phani karigina habu kanda masi sum kaidharaga sina loiroyeba atopa state su tawrakani id Manipur da natra atopa state da su north east da other region da su masi Indian national integrity da ai wakhanda help sum tawde from any angle da gi justify to phom su thokte aduga pi da bagi nungsi da bagi wari natte ko ai chune generally yangak pane third id sum angle neutral da isa si thamjaraga ai gi concept da sumain sum kaidaraga tawbusina masida ethnic based territorial demand se highly chauvinistic oi short term oi masida long term da kanarakadauba ai wakhanda yam lei contradiction han mada identityism ki problem la isam na hai kanda akoigi Italy demand tawra matung da punjal law matung hana history thagalaga siju punjang gadawni revivalist ki ama adu musula ani haidi tawriba demand do adu khaktang adu phangi na khallasu adu lepoyeba atopa siju akoigi ni haiba ma ani su the weak state ki problem la ani weak state ama man da akoigi structure je ai wakanda akoigi yamna independent or self reliable structure na teo si leiriba political structure economic structures the economy so edana I quite concerned economy praja singi economy sine ba in quite mayam se sigi structure is weak oiraga leirabani amen weak oirani adigi it leads to precedents ko demand adigi weak state nataba adigi kano se akoigi political structure jo amuk sondara ani adoi targa di kari no Manipur tawgudoi demand tawriba mi sina mana adi tawriba kangbu sina demand ji phange khalaga su madugi magi atopa gi demand thado ge magi demand ji loikidra haiba question nama madugi consequence su neba adana aikoina consequentialist approach tagi yengo matam the global experience ta ai wakan even hojik Ukraine gi war to Ukraine was part of Soviet Union 1922 da ado Soviet Union kaidarak pagi adugi issues Putin na kanoda interview pi matam da American journalist amada interview pi matam da Ukraine was never tongana leibagi magi history leiten Putin gi version ni ko ai wakhanda adu suk chumdaba natte aduna mana haibane NATO gi force lehengano lehengano karigino ha kan ai tumba hogolapa kan ai sumang NATO gi missile me amdu khinjala thamagadi we have a very bad history NATO is America ne ba maroi mana urise adu khatang tobino hairo bane ba mai lam lawsan ge
donate solution ge haiba natteba amaduna ego rom da chakra kana akoi di western culture ni western civilization ni adi sovereignty lay how dare you to rubane consequence adai di hojik lam du mache mache tari adana hojik donate si hojik lan loisal le khalasu som da negotiate toraga Russia gi part am oibra independent oibra ma laga aina haining idi consequence akoi kitang yengaga khanbam su changi aduga lamje ekta koi nusidana nangon da piroi haibagi concept to su adum ne adu natraga su adum da yengdraga su lamji pi demand ta wama tam da demand du matik chabra haiba issue du ma ani su madu demand du phange har ga loigadra madu consequence to ai wakhan da di phana sustainable su oide mase ai global experience gi haijarak pani som kaithara ga world gi history som war toraga lamdane ba khoi mayam na khana rei se Ottoman kai bi su lamdani hoji Ukraine gi ju amam da Israel Palestine ju lamdani lamji da kayam kuina khoi je violence toraga isum khoi gi race khara lei riba ethnic race human race se kayam kuina khoi tawni sine ai gi sigi concept se ai wakhan da ai gi masi yamna kano oibra na khalle aduna Indian state na masi it should stop it okay makhata bada khoi academic point of view da gi habata theoretically masi akhoi kamaina suguma territorial demand makhaise kamaina akhoi confront over India da small state ki ho mamati ma yam chauna leiru re adu hojik matam khitang niam daru bane adu manipuri conflict sidagi amuka akhoi ki hojik kuki gi UT gi demand je anu revival ma lai matam gi bodo gi karvi gi leiriba garo gi khasi gi jenta gi mayam am ki smaller state ki demand mayam am leibse even notice ki oi context so then akhoi gi India ki settled in India, the northern India, the award ki kai ki mayam sigi leiriba smaller state ki mukmena ma India da kanna leibse sugumba da territorial demand je kamai confront away ai adumai yengbe specific oina hairage ethnic based territorial demands ethnic based marina notice da yamna apply tawrise se Manipur khatang da natte ai wakhan da sigi ethnic a bit of chauvinism se masi for long term ko haidi for kaini permanent sustainable oina na bai masi civic nationalism lomda lakpana pai loyalty je akhoi gi economic development political loyalty is important oi constitutional loyalty je civic nationalism je sida akhoi convert tawse akhoi sigi pot se solution je permanent oi se haraga di somda lakpa ma changi aduna a bit of compromise ko ethnic ta yamna kaino tor leiraga di ethnic haiba pot si di common ni dana shared history adom da lakadoi ni madu akhoi na Manipur se somda su 1947 matam da su diversity se adum ningthau sina adum madu accommodate to biramme accommodation gi diversity si masi reality oirabani na haidi majority ama leibi ai but minorities adum leini dana ama khaktang na homogeneous oiba fawba South Korea fawba North Korea South Korea khai Vietnam thoin si ai wakhandadi nature se adum diversity pame hajariba miyo yusine homogeneous oina ba sum hona ba ai wakanda somewhere middle space to adu tawna na bagi damak tai wakanda ethnic chauvinism je koi kitang kill tawra ko namda bra tawra ne akoi conscious oise aduga masugum issue je amuk laktana bane civic nationalism da adi civic nationalism da negotiation ki pot amala ani dana grievance am laini aduna government so magi loyalty je koi gi equidistant oiraga laiba ethnic kangbu dagi aduga equal kind of se tawra kanda kari pam yes adu tawraga negotiation tawraga adagi dialogue communicative dialogue se ai what try na khange ado civic nationalism ma koina state na policy ma even civic nationalism se di language se metai lon na khwaidagi majority oina lo le dominant chu oi metai lon thamje haraga su masi not at the cost of kaide leiba to ai wakanda hojik su tawdi na khalle just ko adu langdai oiriba culture se masina akoi gi thamaga su atop su sum accommodate tawbagi civic nationalism ji amna masi discussion ga tawduna masida political scientist makai indulge to hanninge masugum ethnic se karam mafam dai laktana ba se akoi gi su kano ne na khalle contribution ne na khalle akoi ju ithau ne na khalle somdo ina ai permanent solution an thamjage